ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angkay, papanan ni Antibanang. Kaya mapan manin makiistorya ka dagiti ko kumari na. Ha? Sa anak amapan makiistorya kadagiti ko kumarek. Oh. Mapanak umutang. Rason deta mapan umutang. Anya arason. Katawanin apulos ti asen kas kada suka. Ha? Ha? Di awan nga rod na luto na imas ama si Dayo, ante. Ay awan Hey, kasanuak ang makaluto kat awan nga rod ti Ricardo. sayang. Umayak kumapay makipangan. Ay agkapitalangan ko raw. Nasaysayat pa yan, kay. Awan ti kape ken asukar. Anya? Ay unay mo deta tawan aminan. Iso nga rod ang mapanak umutang iti tersena ni Kumari Kwanang. Nga ala, aglisi kayo di tapag naak, tamapanak ko. Saan ka mabayag dito tersina ni kumarim ko anang Urasan ka. Unay kamutang. Mapan ka lang mo tumutang. Nay, apay kas ka rin ayat yung utang. Di ko na mabayag ka. Lagi-lagi pa, mapapan ka pa agiway-way itinuan. Agawid ak adagaws, apaman ama ko utang nga. Malaing ka, Daniel Daway. Day, nagsabat tamot dito itong nga ti kalsada, Maray. Wan nga rod maray, kita ang manlangan niya. Apay, sa dino ayat ti papanam. Mapanak umutang kita tirsina ni Mari Kwanang. Ay ka agpadpada tangarod iti papanan Ay, mapanak mo't umutang akasken ka. Agpada tamanan. Wen nga rod, Maray. Ne, paypayapayan na ta ni Mari Kwanang. Na, mayat sa ti aldaw na ita. Nakaisem ka. Nay, makita nga agkat-katawa. Pautangan na taadagos no kasta. Ala, mapantangarudan, Maray. Ay, nagswerte talaki din. Ay, Apay, nagbayag kayo nga umay. kasano ko nagistorya kami pa ni Mari Banag. Ay nagsinabat kami ngamin iti tengat kalsada, Mari Kwanang. Ken amaw, agpada kami iti rantaken ka. Taan niya ti rantayaw. Umay kami umutang. Ay, Na, nagkatawa ka, Mare. duwalang ti katawan. Kaya't asawunday ta. Pautangan na kami adagaw sa. Ay, wun nga ron mabitla Irwar ko man ti inlistak nga utangag. Inlistak ta medyo ado nga min ti utangag. Siyak maray, bagas ken sardinas lang ti utangag. Saan unay nga daw? Day talagayam. Kunakon kag mayat ti aldaw mo ita maray. Timing nga may tadwa maribanang. Wun nga ron. At titilistaan dagiti utangag, Mari Kwanang. Nagatidug mo ten alistaan. Day to'y Maray. Ay una-una kun maray. Tagur-uray ni badung ko ije balay may. Adu ngamin pa'y kati aramiden may. Ay, kat aguray kayo tada pa istorya, kada kayaw. Agistorya ka pa'y? Agap apura at maray. No, saan nyo ading ganti istorya sa anak mo't nga agpautang? Anya day ta aya, Maray. Baro a regulasyon dito itersenam. Awan mo't kastaydan. Nakasagana kayo ka din nga agdengag iti istorya. Ay, kat wunen Maray. Kasano nga taday to yan? Urayan nak ni badung kaw. Oh, agdengag kayaw. Amuyaw. Idion una Anya? Anya klase nga istorya day ta? Kaya ti umutang wano saan? Ah. Ay, agdengeg talatan marituyan. Ano santa? Mabit sa laang ba't di pa nagistoryan? Marituyan. Nakaturog ka mutin, Maray. Ay nakaturog gayam. Kunak manuag dengdengeg ka ti istorya. Ay kat agdengdengeg ak mo. Nalpas nga rutan?
Anya iti panagkunam. Ay kat, Apa yan nagkatawa ka? na, saan ay ang makapakatawa di istoryam? Ay, unay kamutan. Kano drama di istorya kan ka. Ay drama gayam. Ay, di mo gayam dengdenggan. Di utang ngay. Kasano ka pa utangan no saan ka mo ta nagdenggag. Ay, nagrigat ka ti umutang dito yung tersina mo. Ay, kaagdengag ka ngamin Ayan ngay ni Maribanang. Ayaws, simbang pwede ni Antay. At danri ka daw. Makaluto kan iti si Daintayaw. Ay na, sa anak pa yung makaluto. Kwarog. Na, napay ngay. Awan ba't ngagpay so igem mo ang naggapoy di tersina ni Kagawad Kuanang. Pimanawak kabayatan nga agis istorya ni Marikwanang. Tadya kun maanusan adeng ganjay istoryaan na. Ay, makapaturog. Sapay makakapkapi ka nun ni Angkail. Ay awan, nagrigat itanti umutang ijay tersena ni Marikwanang. Masapol nga agdengag kapay nga umuna iti istoryaan na. Kuna mamabit ka lang nga mapanumutan. Nasurok mo tayo na may sa oras mo ni Jay. Ay, nakatuglo pa ang kayam. Kaya, nakaturog ka. Iti tersina ni Marikwanag. Nag-istorya ngamin ni Marikwanang. Nakaturog ha. Jak pa'y ki din nang kanaawatan di istorya na. Iso adinak pinautangan. Ayun, ay mo daytan. Ay nabadaong sanan basta-basta ita ti makautang ijay tersina ni Marikwanang. Nakapoy ka lang mo ta dumiskarte kay. Nanta siya man ti mapanumutan. Marikwanang, naimbag amalimaw. Kastamot kan ka. Ay na, bagay mo dahi ta blouse mo Sabong-sabong At adapin mintas ka, Maray. Talaga. Maray. Ah. Umayak man umutan. Isong matlagayam nga imbaga maapimintas, Kaumay ka umutang. Hamumlatan na, Maray. Ay katnas kan ading gampay ti istoryaat. Apay, masapaw. Ay kauwan Ay, sardinas ken bagas lang mo di utangag, Maray. Ay uray pay. Apay, awan sa balin na maawis mo, ngagdangag di ta istoryan. Ni Marituyang kumangam nakaturog mat. Unyarod ka na. Kan ni kumarim abanang ngay. Pimanaw mat kabayata ti panagis istorya. Apay ngay nga tadagita ako kumare. Takas lasaan da akay at adanggad ti istorya, Maray. Katsikan ati dungag. Ay, katwin na, Maray. Mala, rugyam nga ruda, hindi ag istorya. Idi una na apanawan. Ay, aguray ka man, Maray. Anya klase nga istorya da ita? Ada prinsesa kan prinsipe. Ay, so malagayam. Ang nakaturong nito yan, kaw. Kadaanan magayam nga istorya. Anya ngay, nakautang ka. Ay, podnaw, ti kununam to yan. Saan na basta-basta ti umutang itersina ni Marikwanang? Kuna tumatkan ka. Yak kayatin tag subli pa yung mapanumutang iyayan na. Parigatin na nga rin ti umutang. Ay, saan ka na mapaniyay? Sapay kasla makaungag no saan mo adenggan di istorya na. Kita sino nga yung mga minti mayat nga dengag iti kasi nga istorya. Apay, ubing tayo ay nga istorya ti kakasyan. Sana nga umay umutang Kagawad. Umayak agpalaod. Okay lahang mat no agpautang Bayada Kagawad. Kwarog. Kita man no asino di magmag na. Nakapayong mat dita kalsada. Ninanatuyang deta. Uray lingdan na tirupa na. Mabigbig kulat ta nga isaw. Papanan na ngay. Kasla dumagasmat dita kalaban mo ati Resina. Ijay samat ti mapan na paggatangan. Ayawan ngagpaisaw. Oh, yaw awat dan di ginatang na. Ay saan mabalinda ito'y? Apay ngay asabali at tersi na ti mapan na paggatangan. Uray sakat mas dawak mat Kagawad. Kat nakalukat mat dito'y tersinan. Ay, madida ito'y. Madida ito'y ang mapaspasamak. Kasla kayat na asawan. Adinan kayat ti umay gumatang dito'y tersinan.
Katwan, ay, nasakitin nakam ko kadakwada. Oh, kita umbadaw. Nakautang ka? Ijay kalaban ni Marikwan ng Atirsina tinapan ko nagutangan. Ay imbag man, no saan nakita ni Kumari Makwanan? Saan? Talinindak day turupak itipayaw. Uy na, ngayon limabas ka dito Tersina na. Di nak mabigbig day chay. Pachamag. Higit na saya at ang araw, no kasta. Ta nakautang ka, dito bangir nga Tersina. Nga awan ti ado nga istorya. Antay, amom ka deng. Nakita mi ni Nana tuyang anapan gimatang iti kalaban at Tersina ni kagawad kwanang. Aya, Unantay, uray liningdan na tirupa na iti payaw. Nakita mi latakin ni kagawad. ay, mapanak mo't nga rodan umutang di takalaban na Atersena. Ay, saan ka lang agpakpakita kini kagawad kwanang? Tagumura no makita na ka. Ay ket mangli kawak di takabakiran no kasapulan. Tapno di nak makita ni Marikuana. Ay kagawad ko nang... Apay, kapitan. Apay nakapanimid ka di talamisaan ba? Wan, kapitan. Tanasakit tinakam ka. Apay nga? Anyat pagsakitan tinakam mo? Dagijay ako kumarek. Sa bali mo ti paggatangan da nga store. Nito yung kanibanang? Wan, kapitan. Imbag kumaano dya kida makikita. Ay apay nga ta. Kaslasan kami nga agkukumaray. Ay, saan mo apaglidayan dito? Apay kumasaan. Asino pa yan nga ti customer ka no sa balin ti paggatangan da. Alata ka sarita kita. Sus, iso na lang haro din tinabat-bati customer mo. Gumatang da pa, iti sa balay. Oh, kita intay. Kompleto dagiti na utang ko. Agkapi kayon ka ni Kwarog, aging gat kay kayapyaw. Na, apay ngay mo, ngay sa bali Tersina tinagalaam ka da kita. No kasta, nakita nak ni Marikuanang. Nang likawak lang arudan, tapno kunak adinak makita. Nakita na ka. Kat nasakit tinakam na. Kahit anyangay nga rod. Saan yung atal likodan ti Kumario? Ta kaasik? Kasano ko maasaan mi atal likodan. Kat nagrigat met nga umutang kan kuana. Asino nga iti mayat nga agdengag iti istorya na anak kaat ati dog. Istorya payla ide apanawan. Di wala ka maawatan ang tagbaak nga rod. Sika ingka padasen. Ingka umutang ijay Teresena na. Tap numaamwam no anya ti kayat ko asawan. Apay nga'y kapitan. Agsasaruno madagita nagdadakala suyaab maun. Diyak nga binbalap dan terek na kasaan nga agsuyaab kagawad. Di mo kunaan ang makapaturog dya istoryak. Nagbayag amalpas. Ay, mabayag pa'y kapitan. Ta naglibas dya prinsesa kan prinsipi ijay pagarian. Jesus, isumit lagaya masaan akayat ni Banang ti umay umutang iti Tersinam. Apay, dakas aya ti agistorya. Imbag day jay tasana chismes. Chismis lang ti istorya may mayat pa'y. Saan ka gumurgura kagawad? Ang adong ngamin, tinaskan nga aramidan dagiti tattao itan. Paribadong ko yung marituyang. Agbangkag da, nimut banang. Aglaba, aglutaw, agsakdaw, agbalseng, agarado. Iso adi ka gumurgura no panawan da ka. Ta napatag ti oras itan panawan. Sa dino ti papanaman tay? Ay mapanak man iti Tersena ni Marikuanang. Taimbaon ni uncle mo amapan umutang iti pumada na. Ay kita ang mga no istoryahan na ka ni kagawad kwa ng iti kampay ide nga istorya. Saan ko raw? Kinasarita ko. Amuna ti kinapatag ti oras kun panawan.
ni Kapitan Enteng. Pustaan ta kwaraw, nakaturog di Uncle mo niya. Wan, nakaturog pa ilaan. Agasang manday ta. Anyat orasin ngay. Malaman nga, alaunan. Idinalpasan ng aldaw, naturog adagaws. Ay, sadot at talaga day tang Uncle mo. Anya sa duta sasawang mait. Kalpasan alangan, naturog adagaws. Anya ngay ti awag mo rita. Ay, nagsadot. Makapawan gana sa kasta, Kapitan. Anday, nakariing ka din ni Uncle Kao. Ay, nakaturog pa ilaang. Di mo rigiriingan tapno saan nakangaungtan. Saan ko matariingan? Amok mata na po yata ni Dirabi eh. Napuyatan da amin nga opisyal idirabi eh. Wan nga raw dantay. Sakto pa'y, napuyatan akmay. Iso abay ang pailan ni uncle mo nga agina na. Damdamagan ngamin ni Tata ba daw? Taapay ka no? Diyan ka mo Kung nanakit din asadot ka nun ni Uncle Kao, takanayo na matmaturaw. Na, apay akas tamanan tinaibaga na. Amuyo mo ni Tata ba daw? Balinswat, ti pa nagpampanunot na. Ay, ala, bye-bye am nga agpanunot, iti kayat na apanunutan, kwaraw. Apay, nagkapuan manan ba daw? Di tarwar. Nagadot ti mabalin nga aramidem ijay bangkang. Ngam day tagis istambay tar aramidem. Nay, adamot araramida ka. Di ka kitagyaman. Takanayon ko asiputan day ta Kapitan. Kanayon na maturag. Ni Kapitan ti ko na makanayo na matmaturaw. Wine, kita manday ta. Kung nakman no si Katerina iti chismusa. Apay ngay, adi mo amuday ta. Iso matlagayam ajak makitkita ni Kapitan. Takanayon amat maturaw. Kito ay, kasta tinapang ko dinamag kinikwaraw. Kit nakaturog ka numanay. Ay unay mo't daytan. Iso nga awan Apolos pa nagprogreso dahito barangay tayaw tuyan. Taturaw ti Kapitan tayaw. Ay, kita amang kide no nakalukatan jitirsina ni Marikwanang. Nakarikap ito limabasak. Apay nga takanayon mo'ten amaalal dawan namang lukat ni Marikwanang. Kit opisyal gayan. Pers kagawad ko naman. Kay, apay kumangay no opisyal kan pers kagawad. Ay kat sadot matan akas kin ni Parenteng. Ay si kakit di mat. Tinulad dan ti kinasadot ni Parenteng. Kasano nga rod itan? Awan bagas kan si daon. No saan namang lukat? Ay kituktukam jitirsina na. Mabitlaang. Na, si kamat gayam marituyang. Nangag mo di pa nagtuktok ka. Di mo sumaldang ti panagtuktok mau. Kasanaw di ka mang lukatan. Ay na, napuyatan ak ngamin idirabe ay. Ay, padamutin ni Kapitan. Kaud, anya nga ron ngay, opisyal kami gayam. Kaya't mo asawan, no nakaturog ni Kapitan, maturog ka ma. Ay, siyempre di yun lang amin amo no kasano ti rigat mi nga opisyal. Ay, mare. Pautangan naman. Na, umay mo din istorbo ti panaturog ko tapno laang umutang ka. Awan ngamin kanin mikin ni Badungkaw. Iso pautangan na kuna. Ay, saan ka lakuman nga in-may? Surongkong. Ayan nga ti kapek. Adto'y ti kapen. Ay, malimgaya man. Ay, sumitngot pa'y din Ay, puyat man inton madamdama. Tapay. Kadwak dagiti tanod nga grunda. Ay, wen, tanay. Ado manan dagiti minor di edad nga agwalang-walang. Saan naday ta? Ada pa'y dagiti naskin alapdan abartet nga gulgulaw. Ay, katwan Agam day, agal-alwad ka, Kagal alwadak man. Ay, agalwad ka kani pari badong. Tanay, sip-siputan na kagayam. Apay ngay? Ibagbaga na kano nga awan at aramidem. Taday tala ang matmaturog ti aramidem. Na, bayap ta maamuan ng tutipon na. Iso kumangay. Kanya mo't nga ti aramidin na kuma.
Ay namaray, nagmayat ti turog ko di rabi ay. Mas daawag tawang meten dagiti natagari amang martek apo manukaw iti rabi ay. Nasaya at tanadlaw mo dayta, maray. Sigod atunggal rabi ay. Adag pukpukaw. Adag video kay ang makadisturbo iti turog. Ngam iti rabi ay. Awan damatang. Ay, talaga nakaskas daw, ah. Wan nga raw. Idi nakariingak itayag sapa. Kunak. Ha! Awan na tagari ah. Amom, no apay, maray. Apay maray. Nagronda dagiti tanod iti rabi ay. Amom, no asino ti kadwada. Ni kwarog at chip tanaw. Ni kapitan. Ah! Ni Kapitan Gayam ti kadwada. Wan. Amo maray. Awan apulos minor di edad ang nagwalang-walang dito'y kalsada. Kayat mo asawan. Saan ang naturog ni Kapitan Idirabe ay? Kanayon nga rod ang mapuyat. Aya, Overtime kami pa iji barangay hall. da kayo nga opisyalis? Kawan. Diyo amo dayta. Apay ko mangagpuyat kayo nga. Ay na. Pagsasaritaan mi nga main ti budget ti barangay. Ah, kastaya. Iso aje mangibagbaga dita asadot ni kapitan takanayon ang nakaturog. Saan apod no dayta? Asino ayang ama inti mangibagbaga iti kastakin ni Kapitan? Adda may sa tao dita analaing asumanaaw. Aya, ay, iyarasaas mo man nga rod kanya. No asino day nga ibagbagan. Si kakit dimot. Kasla dimot am mo. Diyan nga rod amaw. Agrogi ti birngas na iti ba. Oh, napugtuamon. Ba? Diyak mat am mo day ta. Ituloy ka, kayat mau. Ay kituan amaray. Tapno nalaklakak amapugtuan. Bad. Ah, Oh, amo mo, tituloy na. ay awan. Narigat apugtuan. Asino day taaya? Ay, unay ka mutan, maray. Badong! Ah! Unay ka daya. Jay ba daw at taga-kabangibang abarangay ti kayat mo asawan? Ape at tagakabangibang barangay pa ilahangay. Dito yung barangay tayo, ah. Ah, dita siguro laog ti ayan day taaw. Ay, unay kan. Agin didi mo ka pa ilang. Magkano ka balay mo? Ha? Ni badong kaw? Mismo. Si Kabo Mari. Pagpabasulang manan ni badong kaw. Agtang na ka man. Umayak man nag-istambay dito paradaan nyo, parang. Ay, iparparit minti agistamba dito paradaan, may tataba daw. Nay, apay mo tabawal nga eh. Umay ko lang damagang king kan, apay ajak makikita ni Uncle Mau. Nakaturog nga, main. Makitam day ta kalukwan na. Awan pa'y amo na nga ramidan nyo sana maturog iti daw. Maturog man ni tirabi eh. Agron-ronda kami ngamin itirabi eh. Jak mabate. Apay, saan mo amadmadlaw nga awanan ti agugulo itirabi eh? Kasano ko mamadlaw ka, kit nakaturog nga lang. Una, may titurog yaw, tawanan ti disturbaw. Iso adi mo ibagbaga nga awan aramidon ni Uncle Kao. Ay nakwaraw, urian niya pa'y tibagbagam. Sadot at talaga ni Uncle Mau. Kita man, awan pa'y pulos progreso na iti barangay tayo. Apay, di mo nakita, jay tanod outpost. Ha? Ada ayamay. Dita sintro ti ayanday jay. Kan may patpatungpalan ti karufyaw. Ay awan, jak marik na, dagita progreso ng ibagbagam. Ay na, inteng. Nagmayat iti aglawlaw. Tanaglawag iti rabi di taruhar. Nalpas nga minan ti proyekto ti barangay nga street lights. Uray mo't ijay paraangan da marituyan. Naglawag. Taide nagsip nga. Pinaikak mo't ijay Tapno lumawag may ti paraangan da. Nasaya at mayt. Mayat ti mapan gumatang di tatirsenan ni Marikwanang. Uray no kastoy arabi Ay, pambarak muten amapan makiinistorya. Ay na,
Nagmayat gayam no nalawag ti aglawlaw badang. Day talang umanayay, napakaragsakan. Na, saan ka kadi anaragsak analawag ti aglawlaw ma? Saan? Apay kumangay. Na, naglidem laki din day tarupam. Asa nakabaulan apalawagan te street lights. Ay, agoray ka man kida. Nay. Apay, sa dino ti papanam. Mapanak di tatersina ni Marikwanang. Kanya, rabin, mapangkapay lang mo dita. Kag mapanang rod makiistorya. Kukumaray, sinilawan ka di dagiti street lights, tinagnaan yung may diti tersina. Ay katwen maray, ay naglawag ti pagnaan. Mara, apaya lahat nga da street lights tayo. Isuday ta, ti may sa proyekto ti barangay tayaw. Isu nga ro da kanayon kami amapuypuyatan. Gapo ta pagsasaritaan mi day ta abanag. Ay, uray gayam kanayon na mapuyatan ni Enteng. Taadda pakakitaan na. Kas kuma kadagiti proyekto yung nga street lights. Adda pa'y tulong amaitad kadagiti senior citizen. Anda! Ay kada kami nga rudan akin ni Badong kutinasken nga umuna iti listaan. Na, kasanungay day ta, baray. Ay na, siya talaga senyura kaun. Kano nasurok a 60 kaun. No nangat nga to ti edad na, mas dakdakkel ti maawat na kwarta. Ay, 92 gaya mong titawang kaun. Hay, kunam itay, nasurok la a 60 ti tawon mo. Ita, imbagamutan a 90 Kaltanya ngay, ni Badong ko ka 94 nan. Ay, di pa'y lawan. 100. Ay, di pa'y kukwayo amin ng ti kwarta no kasta. Ay, imbag man, tanadanon nyo ti kasta at tawon nyo. Makadlawa kong king katuya nga. Matinday tangan aramido ma. Tapay manan. Rumwar ka mapamakiistorya iti rabay. Itial daw, mapangkaman makiistoryan. Na, kaapay nga gungot ka ngay. Nagmayat to, pa'y timapan makinistorya iti rabi ay. Tanalawag ti aglawlaw. Kun nasiminton ti kalsada tayaw. Saanan anapitak. Iso akanayon ka na rumwar. Kahit tanyagay kung mati problemam, lepasak mat amin at trabahok dito'y balay, sakbaya rumara. Wen ang awan kadwa dito'y balay. Kasano ko maakadwaan kan kainistorya ka? Kapuro panang dilaw mo ter aramidom kini kapitan. Kanya, panang dilaw, kas kumaitian niya. Jay kanayon mo nga ibaga, nga awan aramidom ni kapitan, takanayon na nakaturaw. Iso bay, puno mo na. Angam kita am taglawlaw, nagadoon dagiti proyekto na. Oh, jay kalsada ang nabayag mo nga reklamaw. Abot ka nagtabaw. Idi dayta, ngam ita saanon. Nagpintasan di kalsada tayo. Kitaang namin Amaw, ayunay ka. Na, awang gayam, nailistan tinaganta. Makaawat tanto iti pensyon into no maya bulan. Iso mapanak manen makiinistorya. Bareng adda manen madamag ko ang mabalay na pagkwartaan. Tataba daw. Apay ngay takastamot ti panagnam. Ay, nasaki nga rin ti sikit kan tumangkaw. Jak mayon na to'y sikit kaw. Ay saus, nagadun tinasakit kan ka. Ay, awang mga may gatang iti agas. Di mo pa'y gaya mamaw. Ha? Tiyan niya. Ang dalibre nga agas nga itid na dita barangay health center tayaw. Ay, adan. Wan, mapangkalangan dita. Ay, jak amuday ta. Mapankan, tapno mayaw nat mo mat dita sikit mau. Ni uncle mo ngay. Nakaturog ah. Ay, lukon naksabitan. Kadadamagat ni uncle mo. Kanayon nakas na ti sumbat mo. Ibagbagak lang matipod now. Diya kaya ti agulbawd. Ay, reklamok sanday tang uncle mo Hagasam ta kanayon na matura. Mapuypuyatan gayam. Ado nga min dagiti proyekto ti barangay nasken apagpuyatan na. Ay, sa bagay mo't kidiya. Isuasan mo kuman adildilawan ni Angkyle, tataba daw. Tumulong ka kitday para iti pa nagprogresa o ti barangay kabildatan. Ni Kapitan Enteng.
ada ako dito'y batog timulak ka papaya. Enteng! Ah. Anya tiyan aramidam dita. Tagtagare. Na, di mo kunaan apurusam tidakkel abo nga ti papaya. Saan? Picturak mata ipos ko iti Facebook. Anya? 1, 2, 3. Daytan. Naala akong iti ladawan. Ay, darangidangan ang nagdakkel kan nagatidong abo nga dayto ya. Ay, nagimas dayto ang papayan. Ang ipos ko man ti picture na. Tuya, friend mo ka di pare inting iti Facebook. Saan pa'y? Apay aya? Siya, friend ka. Makitam dito impus na. Na, bunga mo ti papaya dayta. Nagdakkal. Uy nga rad, nagdakkel. Manong ti kasta kadakkel a papaya tuyan. Nangalaan da nga ta iti kasta a klase ti papaya da. Ay, diya ka mo ah. Ay, adda kumamit kasta a mula, taba daw. Di kagdanag tuyan. Addan tao. Malulumit gaya man ti bunga ti papaya dang kalinteng. Na, nagpigsamot tan ti matam no makita manipod dito'y ayanta. Dito yung silpon ko tikit kita. Impos dagayam iti Facebook. Nasayat mat. Tayo naktuman dumawat iti bunga ti papaya da. Kita man dita Facebook mo. Oh. Ni, nagdakkel mo tin abo nga ti papaya dayta. Inalada ka no di ilukos dayta papaya. Aya, i-post ko man mo ti asok anag cute tapno adamot arkos na ti Facebook ko. Ikat mo na. Mabalin latanay. Kinuray siya. Agipusak mamay. Inak man nagkita iti mabalin ko nga ipaus. Ay, bigaten, enteng. Bumangon ka ditan, tailukat kon dagiti tawa. Bigat gaya man. Katwan, masapol ang mailukat ti tawa, tapno maanginan dito silenta. Ay, katawin man. Ay, pa'y matatan awak man ti papaya. Ay. Na, Ha! Ay, apay ngay. Awan mo ti bunganan. anya ti kunam, Ay, enteng. Di bunga ti papaya amulata. Awan bunganan. Anya, Sino nga tinagtakaw? dayta kat ngamen, tanausem ka amang ipopost iti uray anya laditan iti Facebook. Anya ngay ita. Ay, maamwak la no asino tinangala. Ay, sap-sap litek iti uray na. Ay na, nagmayatin daytoy amula ni Kwaraw. Anya day tatuyan. Akuray ka. Tanay, kumentak man iti sana ala. Ha? Dagaya mula ni Kwarog at kasta. Wala raw. Ay, naktumang kita ay no sa dinutayan na day tatuyan. Ay katadakan kadaytan At dagayam timulam dito'y apuro pipinaw, Kwarog. Makapakigtut kayo matataba daw. Ha? Ay, si Kaki Timay. Kung namlano nakakita ka mo, tinitihan alya. Aw, inya ti gagaray aw tataba daw. Ay, awan. Kaya't ko lang nga makita, iti personal na itimulam. Nakitam timpos ko iti Facebook kanya. Kasta nga raw, kahit agpay sugayam nga nagmamaya dagiti mulam dito ya. Thank you, tataba daw. Nagado ti bunga da. Sana all. Ikang kayon to itibunga na. Saan pa yung ita, tataba daw. Anya? Umay kayon to, yung to nagapitak. Ikang kayon to. Ay, si Kati Makamaw, Kwaraw. Ay, makumikom kan sa itimulab ko raw. Ang kail. Maliwayan yung tagronda iti rabi ay. Tani, aglangan kamutin. Kuha kami ng kail. Maawata, tadamulam. Hanggang kasapulan mo ita, nga ramidam ti pagrebangam kastanod. Unang kail.
makirunda kinton rabe. Agsipot ka na laeng. No, da matiliwan nyo, ibagayaw. Reglado angkay. Masuro na. Tinakaw na kit din tidakil abunga ti papaya. Naimbag ta nakita ka, kwaraw. Aw, apay ka day. Nala daw kayo ita ng rikat. Sapsapulot nga mintay ukon ko. Apay ay. Mapukpukaw nga raod. Ay, sapay nag-cute. Ay, talaga gaya masimruman ang dagiti tatakaw ah. Ato tiladawan na. Kitaong dito silpon ko. Ayun, nakikita kong day nga ukan. Pakikit-kita yung man nga raod. Barang maisuglipay kanyak. Sige, di ka danag. Biro kan mi day nga ukan, kagawan. Sayang ti kwarta ka pinanggatang ko iti ukon. Ay, liklikan nyo nga ti agipo-post iti Facebook, marikwanag. Iwan nga rod, maray. Ti babawi ko na lang i-post iti asok. Ay, kitaan nyo ni Enteng. Impos na ti dakkel abo nga ti papaya may. Kabigatan na, awanan, di min nakita ti bunga ti papaya may, maray. Wan. Iso nga awan iti kasagan anad kayo. Winupilyan nyo dagiti ipopost nyo iti Facebook. Nagkaro damutan ngay. Di oray awanin agsilsilpon no kasta. Nasaya at ti ada silpon na. Nulakit day ta nasaya at abanag ti pangusaran. Husto ka, maribanag. Apay anarabyan ka unay itasim mangpot ba daw? Ay, wag to yan. Ay, aglisi ka. Tayo nagkunag ito'y nakasakaw. Na. Anya ngay data, kaslamo na dagsan. Bunga ti pipino ni Kwarog dagitaw. Ha? Nukasta, napan ka nagburas iti bunga ti mula na. Kas makita, mate. Ay, nagdagulit ka na ya. Hala, mangan ka, no kaya mo? Ay, kayat ko Uray no tinakaw a pipinaw, kanaklata. Ay, agtal na ka man na bakitan. Pipino ko namlatan salbag ka. Sino nga tayo at tatakaw dito yung barangay Kabildatan? Ay, kana ka. Ha? Na unag ti pampanunutam Ada nagtakaw ka dagiti bunga ti mula ka pipino iti rabe angkay. Naa. Ay, apay amuda nga adamulam. Impos ko nga iti Facebook. Ay, sus. Tinakaw damutan. Ay, adalaki di kalugaran tayo nga agtatakaw. Iso tambaw. Nitata ba dong ti atapay? Nga may, imay iti nagmula ki di na minsan. Ay, ipaliiwan nyo man ti pari ba dong? Talaga kasta ti aramidan may angkay. Salakay! Ay, di mo tataulan day tabarupay ni Kwarog, white hay. Damot gaya man na aso niya, tatabatang. Ay, wine. Aso ka no day ni Marikwanan. Aso ni kagawad ko anang? Ay, anya ba tay? Ay, nailaw ang kumutin titilak. Ay, ginatang ni Tuyang, Kwarog. Mahilasin ko Dito'y di birbiro ka ni nanakwanang nga ukan. Anya ka di tigagarab. Nakaumay ka, Mike. Sino nga tayo at tatakaw iti bunga ti mula ka pipinaw? Nay, padamagam kanya ngay. Di mo kunain na siya. Imbaga kaya nga minakasta. Apay, tinakaw da, tibunga dagiti mula mapipinaw. Kasta nga raw, tataba daw. Anya, ni Marituyang tinangtakaw iti uken ko. Masigurado nga iso day mapukpukaw nga ukan niyaw. Ay nagkarumatan ni Marituyang no kasta. Tinasyaat, mapan kayo di balayda, tapno makita yu di asaw. Ay, payman, mapanak man ngagpaiso. Ay, saan mabalin kanyak ti kastoyo? Hindi yu ibagbaga siya tinang ibaga kada kayo Ay, won, di ka agdanag. Ay, apay nga. Awan mo ti mauray ta nga umay agtakaw dito. Awan nga raw. Nabayagtan dito nga agpalpaliiw ang kail. Sapay naglamin. Agawitan. Salbag day nga agtatakaw. Di matlag parangin ka data. Ay, nagulay ka. Aga na panunot ka.
Agipos ka manan iti Facebook mo. Ha? Mangimuntar kan tumutan iti hidden surveillance camera. Ha? Win! Day talangan ti aramidin ta. Kita entay no asino day ta nga awanan bayin. Anya manan ti pampanunutom dita si kabadaong. Makumikom ni Kuaraw ngagpasada iti tricycle na ita. Kahit anya kuma. Mapanak inton pangal daw iti ayan nagitimulan na pipinaw to yan. Agburas ka manay. Ay kitwin eh. Kakaisuna makumikom ni Kuaraw. Ay kit gundawayak mo tina. Sigay, kaadwom nga rin ti agburas. Tamapan ko ilako ti daduma. Arigla daw to yan. Muntoy day tasaka watalaw. Ta isakok man kiday. Ha? Nakita kay ang nagipos manan ni Kuaraw iti bunga timulan na pipinaw. Ay na nagdadakkel siya. Ay, sige nga raw. Umayak mo. Tapno mabibi ay. Artakam tag puros ah. Arigla daw. Atay, The tricycle ni Kuaraw to yan. ha? Ay, sus! Ay, oh my God! Tumaraytan ba dong? Wait. Taray! Tumaraytan na. Marituyang! Marituyang! Awan samot tao dito yung balay da, marikwanang. Agore ka. Ha? Talaga nga agtatakaw da gitatat tao. Nay, isuday tati asok ang mapukpukaw, maray. Anya? Ay kat alaamon marikwanang. No mabigbig nakpailaang ti aso, ay talaga nga alaakon. Wunan, saanin arumbang nga ipakadampalaang ti aso? Ay na. Hawitik latan da ito'y may sasako abong at ipipinaw. Magnakaw madayo dito'y. Akaslawan anyaman na. Tapno di da makadlaw. Iti sunday dawit mo nga sakaw, tataba daw. Ha? Magnaklatan na kaslawan ng ikaw. Makamutitan. Amo ka na kayo deta. Hidak pagtungtutan. Ano ba daw? Isunday ta tinakaw mo. Salbag ka. Anya! Ay na, kasyan na kumaparay. Ay, Kuaraw. Hidak kayo gayam tagtatakaw iti bunga dagiti mula ka pipino, ha? Ay, Tapno agnakam ka. Agpaklab ka itamit lang iti dagaparay. Dala, nagtungpal ka hindi bilin ni Uncle Kao, tataba daw. ay, nyateramido nyo kanya ngay paray. Ay iyawat mo kanyak ti barikas mo Kuaraw. Darasam. Mabit lang. Ay na, ay, pangasiyo mo ta. Di na karamido na kaslaw, beng, paray. Ala, agpaklab ka. Tasaplitak manday ta ubot mo. Sikat agtaktakaw iti bunga ti pipino ni Kuaraw. Ay, pangasiyo ka di mo na, paray. Ay, pakawaninda. Ay, nabanog ka. Naimbag laki din na nakataraya ka dagaws. Ay, anda akong itidalan ko nga gawin. Marituyan! Ha? Ay, sus, ni Marikwanang. Isutakin ni Maribanang. Ay, isudat ti sumungad. Nasaya at adakan, Mare. Inalakon ti aso. Ha? Salbag ka. Si kagayam tinang takaw iti cute nga asok, Marituyang. Ay, kuha maray. Ay na, mabigbig na ti aso na, Marituyang. Kan saan apulos analipatan ti aso na. Correct. Ay, kuha Marikwanang. Pakawanin na kuma. Naingganyo ak ngamin iti kinakyot ti asaw. Nagpadanyo lakit din. Ayan nga gasawa ti agtatakaw. Ay, surya talaga, paray. Siguro. Da kayo mitla tinang takaw iti impos ko apapaya. Ay, saan, paray, saan? Saan na kami? Ay, saan ada kami tinagtakaw, Kapitan? Mamati kayo kumakadakamay. Kasano ajak ibaga? Kano agsisiim kayo gayam iti post iti Facebook? Mabalin nyo at takawan. Ay, paray. Ay aga samdats. Gapulag ta na ipos iti Facebook. Takawan niya. Ay, saan to na maulit, paray?
Ay pudno day ta, kapitan. Dinton maulay, pakawanan na kami kumamutin, Ay, anya ti makunayo, kwaraw, kagawad ko na. Sige. Tangay, agkakaaruba tayaw. Sige, pakawanag ida, kapitan. Uray siya kang kay, pakawanak mo tina. Angam na ulitan da, ay pagmultahin tayo ita. Ay na, agyaman kami kada kayaw. Kuaraw, ken marikwanan. Agbaliw kayo. Ulitin nyo pa'y talaga ang maibalot kayo. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?